Medzinárodný volonterský kamp, ktorý každý rok u Keresture otrimoval paralelno s festivalom Vodova Fest, organizovaný toho roku i popri tým, že Vodova nebude otrimana. Tema kampa, jak i zvyčajno ušorenja Valala, na kotrim popri domašnjih robija idze šecero volontere z inozemstva, z Českej, Poljske, Italiji, Španiji, Francuske, Rusiji i Turskej. Medzi inšim, oni ofarbeli kolimbački u parku za cerkvu, porajeli povrhnost kolo bazena i begelju u teatru ušoreli kostimi i robeli na ušorenju Keresturske i Zecinske zahradki Ciciban. Co robite tu, Njaška? Evo, vyfarbujeme, toto su narisovali dziewczata. Jak chceš vidjeti od tohoročni volonterski kamp? A pači mi, že poprišli volontere z drugih državah i družíme se i fino nam. A preto, že ti prijavila i či si to perši raz, že volontiraš? Nie perši raz mi, a prijavila sam se i pre zabavu i pre druženje. Mnogo mi se sviđa. Za sada nismo radili ništa teško. Ja sam crtala, čistila sam i to je sve za sada. Na takim WordCampie jestem już 4. raz. Właśnie to pod rząd już jakby byłam wcześniej przez 3 lata w różnych krajach, tam w Belgii, w Szwajcarii i w Szkocji. A jak ti še pače to ti roboti volonterski? Češko ci robic? Nie, znaczy w sumie nie pracujemy aż tak dużo i prace są raczej takie przyjemne i fajnie, bo od razu widać efekty. Tak jak tutaj na przykład coś rysujemy, czy jak malowaliśmy plac zabaw, to od razu można zobaczyć, że jakby po prostu efekt tego, co robimy, więc raczej nie powiedziałabym, że są ciężkie. Na idući teden smo zaplanovali tako skloniti volonterov od toho slunka, bo je naiste mocne i upeklo do sportskej hali, poneže zname, že u avgustu še malo trimac dni Keresturskej paprigi, tak tu stvarno je znadost roboti, a tiž tak budzeme i mac roboti na Jarašu, gdje še to ta velika ohrada budze prefarbiovac do novej farbi, zaplanovane, že bi farbi boli u farboh rusina, čarna i bila farba. Popri robotnih i šljebodne aktivnosti dobre obdumani, že bi še volontere upoznali z Rusnacami i našu kulturu. Namahame še ukazati krasotu ruskog Kerestura i našej ruskej zajednici koja žije tu. Takže sme prešli deň, sme boli u naščivi nacionalnim sovitu. Znači, máme od takih edukatívnych i turističnih aktivnostov do takih mladežskih druženja, gdje še družíme u internatu šitski vjedno, ideme na bazen še kupac i máme zaplanovaný za idući týden ešte veľšie vodné aktivnosti, ale to najbudze ešte neodávam všetko, pretože naj to bude za ich jedno iznenadzenje. Dneška rano sme porejali lješek, zberali sme paperi. Včera sme farbeli kapuru u Zecinskej zahradki. Pačiše mi, že tak zaplanovane, že každý deň robíme 4 rozlični roboti i že prosto ne zname, co nas od aktivnostov čeka jutre deň. Думам, že to ti roboti, kotri robíme dobri. Tu je veľa ľudzok rozličných rokov z rozličných žemoh. Počaloše mi šmirglanje tih povrhnoscov, maľovanje i porejanje lješiku. Pačiše mi toto mesto, bo je veľa željenjedla i životinji. Pred slobodni čas robíme rižni stvari, šejtameše po Valalu, da kedi bavíme društveni baviska u internatu, pa treli sme i folklorašoh, jak tancuju. Co dumaš o ruskim folkloru? Interesantni je, bo som u njima bačela elementi rusijskoho tradicijnog tancu i dakuz elementi iz ukrajinskoho i poljskoho. Volontere sme sceni u dome za školjaroh Keresturske osnovne i srednje školi, kotra i toho roku bar zdečnje se otrudzuje z volonterami, a popri sme scenja dopomohla i u prevozu volonteroh na robotni mesta i viljeti, a prostor za kostiranje obezpečil Caritas. Toho roku organizaciju kampa z jednoho boku prevžalo turistične združenje Ruski Kerestur, a co še dotika samih robotov, volontere na čole s volonterskim centrom Vojvodini robija u dohvarki so z javnim komunalnim podprijemstvom Ruskom.